kgathetse ke kgathetse yo ke kgathetse ke batle next ke kgathetse mara guys ke la bona mara batho ba batho ke ba mene ne hayalala ya kupa hayalala ya kupa provocator yo lex provocator laser mphetle mara lekile la bona mara batho ke ditsotsi mara guys lekile la bona mara last time ke ile ka nka lamunu ne ka demonstrate ka lamunu sam le dildo ne vibrator ke be ke re penti ka udimo ba kena ba tatile ba ngena man kore ba kena man kore batho ke ba kena ba criticize banrwaka one no ke na le ke gola ke 2 weeks ne ke sa tinimisi yeah I think it 2 weeks ntse ke sa tinimisi ba thutse ba itse tu and ha ba kene bona ke yena a fihla likula bongani a fihla tataru tlatla sa moruti a fihla ngwana motho a fihla net monse ke re ke bua ka bona hore ba tla wa kula mentally bo yo likula unga at least ke paging ya hae bongani likula la ke sa tsebore ke yena bongani likula no sai ba ke yena yona modimo mo blesses papa ke ne ke re guys digile la bana mara batho ba sokodisa ne email ya eng o kenye CV o jua ke bodutu no bua nnete hle masentle ai o bua nnete yo le no ke a fihla ke tswa Joburg a ke kena mona ke fihla hore yo ke guest house and le mabone tse ke robetse guest house ne mabone ke robetse guest house Johannesburg ne so a ke kena ka tlung ya ka ke fumana hore yo le teng mona ntse le guest house yo wa bora yo so guys ne ke re batho ba sokodisa hle a ke ka lata penti no ya ne ka ya ka re bluma rabana skela tsama kore guys a ke ka tena penti no ba nka nyolla viewership ai batho ba kwatile lefatsheng le ai go kore motho ba kena fela life nya ba rona o tlatla sa moruti ai ke re ramothipa ke mang ramothipa ke re ntlwena ka ena ke e tshwana le guest house ga imbora hore e tshwana le guest house ke la bona guest house ibile B&B at least ina le body coffee le in ya ka ke guest house hle e ka re ke guest mon o bora fail and more sa so guys before ke tlo kena topic nyaka ke re la bona hona jwale ha bai o tlo he ke yona bongane go po tlwele ntho tso di tsa
ra o rata dintho e ka ena comment ya Bongani hle eskiane inyametse empa dintho tseo o di etsa di a swabisa ke bona bo Bongani ntate ke bona ba kwatile no ngaitina no o tlo bona ba kena ba kwatile bo Bongani ai waro Mobane o ne o le guest house ke re Mobane ne ke le Joburg ne ke ntse ke try ho etsa ntho nngwe before ke tlo kena topic-ing ya ka ntse ke try ho etsa ntho nngwe last time ke ile ka nka bike ka fela ke ya bo ke re Velcom ke re Bothaville ke re Okni ke re Klerksdorp ke re Klerksdorp to tlile ke re Carltonville Rustenburg ne be ke Rustenburg ne be fla ke buka ke robala and then be ke khutla the following day ke tla Bloemfontein so last week ke le ka nka bike ya ka re Moses Bay ne a fla mo ka fla ka borea ka fla ka buka ka robala and then ka tswa ka loja on today's le watle le holo Mossel Bay ka ke khutla fla ke tlo robala I mean ke khutla hape back to Bloemfontein ke tsamela ka Thursday ke khutla Friday kutla ke borile a bohloko ka ke khutla now Mobane ke tsamaile ne ke re ke Pretoria ka re Joburg then this morning ke khutla na no ka boreo le Joburg ke bo khutla la Bloemfontein ai my life ke ne no ke Bloemfontein ke fitla no sentse le late tjena I'm very tired so ke ne ke re hey guys le ke la bana mara batho ba sukudisa go re batho ba nka dintho personal go re no a ke ka kore batho ba tlo nka personal kore a neke kore batho ba tlo nka personal kore batho ba tlo kwata kore batho ba nka dintho personal hey guys a ke le njwetse mara a kore re butse yena yo ya temmo kana a ke le njwetse mara ha le nka dintho personal le kwatetse mara bile mara e le re mohlomo le na le stress sa o hloka di bike kapa le na ntlo tse kgolo kapa le na tšhelete kapa ha le na dikoloi Bongani mara ku kene hlemna ko nkene a ku kene ko njwetse hlemna Bongabi a ku kene e le re the reason why le nka dintho personally kore no ha ke ka parache kore ke be kere kore le tlo nka personally kore le tlo nka kore Bongani le kula a ke le njwetse ma le ho etsala le na le stress Bongani e le re le hloka di bike a re ke a kula bo Bongani ba re sukudisa batho Bongani lona le tla re buisa hantle lona le tla re kwatisa wa tswa Bongani bo Bongani lona le tla re kwatisa hai a kore ke tswele ka ntle fela o ntse le teng Bongani mo le kula kapa ke le kula kapa ke ma Bongani o bona ka jikisa camera e ka ire fe ka irzi haye ka irzi Bongani lona le tla re kwatisa la re kwatisa man Bongani ke tswe le re le buisa gore ha lena body bike tse so kore yena bitswa Harley Davidson Bongani yen e bitswa Harley Davidson yen ina le music ina ke tla mo startela Bongani yo re khatsetse ke bo Bongani ha ngwe fela motho ko mo fe molaetsa ke yona bile ntsa le teng thank you wena Bongi yena e bitswa Harley Davidson
Bongani yena ibitsa Harley Davidson yena ke khathetse ko wena Bongani yena ibitsa Harley Davidson and then o khona yetsa tjena ke screen o bona I know Harley I am a single I was in a pretty fight. The days I said I need to check right. Yeah, I'm plastic to Timpico. Fuck up my balls, I never see you. I was in a pretty fight. The days I said I need to check right. Bongani. Oh Bongani yena ibitswa uli 5 mon ibitswa GTL yena ibitswa GTL yena ijaza tubusiu man yena ibitswa GTL yena ibitswa GS yena ibitswa GS yena ibitswa ke ba ke ibitswa GS yena ibitswa GTL yena ki BM yena kore ki yena ibitswa GS yena so jwale ha ke batlo ya pele Bongani jwale ne ke re le nka dintho personal Bongani sam le bagotsi ba o ene le kwatela ntho engwe le engwe guys le kwatela ntho engwe le engwe le kwatela ha batho ba ipapalla TikTokong le kwatela ha re ipapalla social media runa le a kwata le nka dintho personal Bongani ha le qetile be le re jwetsa hore re a hlanya kore le re duba man Bongani kore le etsa re be re qeteletse re tlamea ho breaka ka dintho tse kore le re foster hore re break straight Bongani because na go tse ding o ipotsa hore ha tlempe go tlwele se ka tlhola go address so guys ke ne ke re he but banka dintho personal man personal I don't know why banka dintho personal wa bona no I mean I ke tinetse fela tjena I'm just ke content into ke getsa content there is nothing wrong it's just ke content kimba ke tinetse tjena just for fun nothing else ha ke hey mar network e guys network ya nduba here ne ke tshwanela hore ke ditena if ne ke hlanya honestly rasnut ne tshwanetse ke apara dintho tsena every day nga ne tshwanetse ke apara penti tsena stratong ke tsama ka tsona stratong every but depends tsena ke ditena only Friday later sometimes and I still maintain taba ya ke santse ke maintain tabara ke chinchile and ntone ne ke etsa ya Enigma I was very serious come to you ke santse ke maintain that is why I sa tena mese ha ke sa tena so I khona guys intina or network ya mo yo ene ke connectile hleng ke tse why batho ba kwata last time ne ke kene live nyengwe mona mo TikTok mbe ke kena ibile ke bona ba re pastor November re o bona o kene live nya rona re kopa o request kapa o kena ke ba request bona bankeng he batho ba ske ba mplela nonsense batho ba ske ba mplela nonsense abantu ba ntlele nonsense hona kelelo o muruti ka batho ba nthubela ba ntwetsa scrap batho ba ntwetsa nonsense o rema ke ngwana modimo in ba mplela nonsense kore these people they don't understand what this thing has in mix ke iketsetsa fela for fun go dlala ke idlala dia dlalela ke ipapalla dia dlalela there is nothing wrong ke ipapalla dia dlalela bazalwane kore ke ipapalla mara batho ba tla ba nka personally batho ba kwata kore o bona fela or ba shota fela o tloetsa o tlontsisa ka petrol bomb ba shota kore just for papa dia zokudlala ho bapala fela batho ba nka personal ene
Kore people they don't understand creator. Emong le emong o na le ntho eo a e etsang that brings that fun. Emong le emong o na le ntho e etsang. Re na le bafana bana ba etsang thuso Mtaung. Re na le batho ba kore when o le content creator there must be something eo ba bang ba etsa ba rata dikoloi motho ka ba etsa content a le ka ra koloi ye smart e motla ba butsi sunroof o motla ba we've got different things tse re di sebedisang to make our content hore e be fun re etsa dintho tse different e motla ba atenne hona jole ona le this ntateno yana le ngwana hae ba rata go bua English e difficult tsa mo ba sheba re ba apara jwang batho ba o lo sheba batho ba those people ba apara guys ke kopa petsa show ka speed when only content creator ona le dintho tseo o di etsang tseo o di sebedisang just to have fun. I'm coming. When only content creator o ba le dintho tseo di etsang tseo e leng tseo o have fun ka tsona but ke le jwetsa nnete yo batho ba nka dintho personal batho ba nka dintho personal batho ba kwata kore batho ba kwatela kore batho ba kwate sub serious umuntu aqombe kore akwatele just because it in nepentity mutakwate kore mutakwate this guy nasaru repentile na o shebele disangoma dina le system e di etsang disangoma di tla ka something bona this guy o tshela ntho bona o tshela sheba o tshela jwa ice ka mo skupu sheba ha qetile o tshela jwala now o kala o sheba o tshela jwala ka mo sheba now are we going to say this guy was hlanya sheba wetsa o tshela jwala mo bo nna ke ipotsa wa batho ba rona bana le bothata ke kopa etsa show guys ke kgawana le lo kai are ke le tlwele kopa etsa show bo yena kwa koloi yena o disetse and you're feeling diamonaka yes prophetess side na ko poetsa soga ke khawana le so if it has nothing clean up ne ke re fela ke batla bontsha batho bana when you are a content creator clean up when a gentleman loves that's right, you guys can use TikTok. I can't wait. Dicing for these people say guys. Bo, are you going to say mucho wa hlanya? Halala masadi bona he mosadi a motla mosadi wa tshehetswa ka mono ka Unity Primary mina guys ke kopa ke be ka sex sister V ke kopa ke be ka sex so Pugare Bishop Zone there is one guys ke kopa bua ka bo are we going to say what about time bona batho ba na le ditsela tse different tsa o itlalla ke yona mosadi o ntsa lahlela monna bethe ke ba iketsa content ya bona
Are we say but bana ba hlanya if bo wena bonga a ke na kwa ha a ke tlo dila mona be ke arabana le wena we bona bot shaba bot bana ba etsa content ba bana ba etsa content sure and you know why but barata TikTok bon guys, thank you so much. Nane kiri fela. These people ba sukudisa ba tubanto ba na barata. Oka haki tinela penti ba tlo ba kwata ba tso mara ke ba khathande tlo ke tso bona. Guys, ke khathetse mara ke tlo etsa show today. Ne, a ke tlo etsa show but ne ke mpa ke addressa bongane ya ntsang jwetsa hore no and take it ngana kelelo in a ke na taba le bona. But if I understand that being a content creator, you always have something you create somewhere about to be interested to your content. When you are a content creator, you always have to bring something to create that interest. When getting a painting, that is the only thing you get in no painting. Painting a getting me seeing this thing, but I can repent. But I can't repent. Then they realize that our content is anything interested. There is nothing interesting. There was nothing like now. Since there was nothing interesting. And content, one of the things that content is interesting, fun. That the reason why TikTok but by rat, it is because of the fun. Ekara TikTok because nowadays but by rat fun. So that is about TikTok because people buy content TikTok in a lot of fun. So that is about fun. And about the content creator, you sit down and check about being interested to your content. You do something. When you check out and to some down. As much as rana mahula matala le sedi FM but o shebe di video tsa hae o hlaisa di party tsena tseo a etsang funny yana teng the most of the videos tsa ntate to some down o hlaisa these party tseo a etsang funny and re mo ratela ntho the reason why ntate to sa ratwa it is because we like that funny and that down so ha re le so wena lekula re but ba rata fun lenna ke rata fun with all my heart that is why ke kalama di biking that is why ke rata music wa mapiano ke rata fun so ke qetile address le ba bang ba gotse ba ha ba tlotla mona ba tong follow le tshwanela le tloelle ho kopa ho nkwa ke maikutlo bo bonga ka nnete ne ke le address now guys what's about last week ke buile ka ntho ke buile bekenyane ne ke bua ka kanto ke rutile ka something very powerful and people have I understand about ba inkile very negative because of neki demonstrate ka la muno le ka dildo people ba inkile very negative ke ruta ka the difference between sex yani ya vuchu le agree le hlola le there's a difference between no, yeah, but I don't know why this guy. No, it's all every day. Go and check my the show yeah, make it correct the same can show you every time
re etsa ntho re etsa nudity kapa ke nudity kapa ke e a etswa every day o bua nonsense wena hore a ke soka ke etsa ntho o bua nonsense every time e chaka di video tsa ka tsa ntho tsa Lekker Vrydag and o njetse hore ha dina yona ntho dina le age restriction so a ke tsebo bua eng but guys ke batla hore last week ke buile ka ntho ke ne ke ruta batho ka ntho ka sex yani vuchu ke ne ke ruta ka that kind of a sex le sex ye o etsang le relaxes ke ne ke bua ka ka different the type of the sex is different ke most of the time but ba rata sex yani fast vuchu but ba rata sex and be ke ruta ka hore that sex eo ha hona mohlang e tlo etsang hore wena le motho le understand there is no way ha hona mohlang le tlo masterang taba ya sex ya lona there is no way next guys ha hona mohlang mufuta wanu wa sex wa vuchu akona ngenye mini mufuta wonu wa sex le tlo etsang and then be le yetsa and then o bolo connect ke rutile ka yona last week and 2 weeks ago ne ke ruta ka sex eno ke re batho ba ngata ba rata sex eno vuchu karma sex eno most of batho ba yetsang they know how to pretend ke rutile ka yona kare they know how to pretend. Number 2, there is no way o tlo khona go connecta le motho wa ka mofuto jola wa sex la sex yani eso ha hona mohlang o tlo connectang emotionally so le motho wa ha hona mohlang o tlo connectang mofuto ono wa sex. Number 3, kare mofuto ono wa sex ha hona mohlang o tlo khona go ruta motho wa ha especially basadi rona re le banna. Our job is to make sure that o thasha di khona tseo partner ya hao asoka afihla athashwa ho tsona. When you have sex as a man, you need to touch di khona tseo di partner ya hao kapa mosadi wa hao asoka athashwa ho tsona. Abana, well, if let's say understanding term hore as a man o tshwantse thashe khona di khona tsa ponana ya mosadi wa kapa tsa partner ya o mo thashe mo asokang athashwa teng. If you can do that, I'm telling you kwena yo tlo bang number 1 ho mosadi wa kapa ho girlfriend ya ha o le mosadi I mean ha o le monna. If you are a man, you need to make sure that o thasha di khona tsa private ya motho wa hao. Mapos ntate o mpolaisa ka batho le last week o no sa etsa ntho. Agree mara mapoza ka seta reminder fela. Just reminder. O ka seta reminder ntate. Ke a kopa le last time o nketse o mpolaisa ka batho. But ke ba rona nna ke etsi di thing. O ka seta reminder ntate ke a kopa se ka hlola e etsala this whole thing. Ke a kopa ntate. That is number 1, guys. When we have a sex in mosadi wa hao, make sure that even if you know the motianing ali best sexually to your girlfriend or to your man, make sure that li improvisa sex setsa lona o fihlella wena kapa monna wa kapa mosadi wa ilide not the best partner, the best person for you. I get to get it's just that guys are interested, but we try this thing. Hore
when ke nyalane le wena kapo wena o nyalane le nna, I need to make sure it's a must hore ke improve sex hore qetelong ya qetelo e be nna yeo o tlo mo considerang ke le the best man in your life sexually. And le wena as a woman, you need to improve your sex so that ke unke as only the best person for me sexually. You need now hore ke unke only the best partner sexually for me. It's when re ka ra improve sex tsa rona. It's when we improve sex tsa rona. Let's say we are married couple, we are in a relationship. We need to make sure that because we need to remember or if we kopana le nna ke na le di excess tse ngata tse ke tswang ho tsona. I've got so much excess tse ke tswang ho tsona. Number 2, le wena o na le di excess tse ngata tse tswang ho tsona. So re na le di excess tse ngata tse re tswang ho tsona, both of us ha re kopana le di partner. Sitibana ba bound ba ne ex re kopana le batho bana le runa ba kopana le runa re na le di ex. Ene ke le joitsitse ntho enyeno na go nye fitileng dati kwa ba batho mara ba re kopana le bona di accent tsa rona hona le batho bana ba le good sexually o feta the current partner tsa rona. Hona le batho bana ba le good hona le di accents ne di le good sexually. Hona le basadi bana ba le good sexually, hona le banna bana ba le good sexually di accent tsa rona. Now the problem is this, but the advantage ke go bana nkutla guys, advantage ya basadi skela tsama oh mwana sikade msikita kama advantage ya basadi ke bontate ka ranka be leng shebelletse do you know Raturi punana ya basadi ka hare ina le di ina punana ya basadi iso punana ya basadi iso. Now here's the thing, advantage ya basadi ke hore when let's say una jola le mama ne una na le ex ana nga jola le yona kapana na le monna wa hae o tlo thola hore monna hae una tseba only this sport o sen una tseba this sport ne but o tlo thola hore monna wa hae una shapa only sport sen una shapa this sport ne una mogona mona. Now come on tsoma when o fihla bophilong ba mosadi o qala kopana le ena le have sex le robala together, wena you can expose this woman or una le se seng hape because basadi bana le bikoti e different. Aketse bila nkukana basadi bana le di corner tse different corners, and the different corners then o ka se di fihlelle ka sex ya nso. I never care. O ka se di fihlelle
Ka sex yane so vutu never we are talk never di corner tse ngata tse di corner tse o ka se di fihlelle tse di corner tse o ka se di fihlelle ka sex yane e so vutu o ka se di fihlelle never we are talk bona o le shano ka se di fihlelle o ka se di fihlelle now tloengile rute something skela tsama okay Togo to say something. Let me help you something. There is no way the Maluse Ruben basadi about thing horing. Le banna ba bangata banna ba evan sex ye eso never you will never o tashe di corner tsena tsengata tsena o ka se di touch di corner tsena and you know what basadi like I said hore basadi bana le mikoti different guys bana le mikoti ene le mengconya ya baba yas dipunana tsena tsa basadi ba di tsibi dipunana tsa bona next basadi ha ba tsibi dipunana tsa bona abazas ha ba tsibi di corner tsa dipunana tsa bona aba di tsibi next bo basadi ba tsibi di corner tsa dipunana tsa bona abazazi corner because di ka hare. Now as a man when u betsa vutu sexy vutu now how wona mohlang o tlo gona ngwe ho tasha corner tse ding because when we etsa so let's say we have sex ne or then le achieve hanyane le achieve lentse le busy le change especially when monna nina madoda nina bafanele move sometimes you need to move u change penis how it must move with tsamaisa hohle and wabona we tsamaisa slow ne how we tsamaisa slow and lele batho ba communicate ka nako yo le have sex. I'm telling you when we tsamaisa slow o change o change movement o change the direction or you change movement you also change the direction your penis you change the direction your penis not penis how we can direct it's direct when it's can direct come on someone o tlo sebedisa one hole ya musadi yena and that is why musadi wa ka partner raw asa tlo mo tseba di hole tse ding tse o anang le tsona because when o tso o kena when o tso come on someone when o ntsha penis o ikenya you are using one direction. Now you can imagine how to touch it. Come on, Thomas. You are using one pole and give him. You are using Mukotikin. Mukotikin to sing English. It's a Mukotima. Mukotikin to say man. I don't. Buan fingers ho. To say more long. Hold, thank you. Well, now when we have a successor, you are using only one hole to your partner. Now here's the thing. This is very powerful. This is very powerful. Thank you so much, guys. Put it a hole. Thank you. Here is the thing. When kifika huena kisebedisa the same hole
yeo ex ya hao a neng a e sebedisa, it means there is nothing new you tlo enjoyang ka nna because you are used ka mokoti ono wa hao. And remember, lona basadi le na di whole tse different, le na mekoti e different. Kuku ya lona ka hare e na le di corner tse different, e na le di holes tse different. That is why banna ba bohlale, if you know how to o tsamaye o ntshe o move hanyane o ikinya ka mona we move hanyane o move the way o move se body how o move se ai man nona o shift hanyane o shift o move hanyane. I'm telling you, bona o tla utlo hali honest o tla utla o jwetsa re baby and tshwantse le communicate o tla utla motho o jwetsa baby qala utlo baby o ikentse kae hle baby o ikentse kae baby o ikentse kae baby o ikentse kae a jolo qeti motho ha so ka o botsa re o ikentse kae ha o so fihle mokoting o motsha o tshwantse monga kuku a o botse hore mara baby fanda go ikentse kae o tshwantse monga lepona a be surprised a o botse re mara baby ha ile le qhotsa a bua ka seqhotsa baby o ifake ephi namhlanje. I'm telling you o tshwantse motho o botse baby but today ikene kae hle baby ikene kae baby aba o botse kore o kila utla motho o botsa a o botsa re baby wa utla mara baby wa utla mara ko rabotse wena e kare a botse kuwe a re baby utla wa utla e kare kuku ke a hao a utla botsa wena re baby wa utla mara wa utla because you know what you're saying o kene parting yeo a neng a sa tsibe o ngene komnyungqunye una tlwaetse this whole. But now you move and then to another position. And then baby. And Togurten more powerful. Very interesting. Togina. No, that's true. No, because of fabric, I mean, I am out to irritwa. Helebza. And the thank you just. What man the whole thing? The different whole thing. Ne? Kama ya to na different. Hello. Kire kama ya the whole is different. Ke go palo jotsa nnete kama ya the whole is different. Whole ye nngwe le nngwe basadi kama ya teng when a kama o kama ka tsela e different. Yes, Luna. The whole tsa basadi the whole tse nyokotie ya basadi e ka ra di vagina ya bona the kuku tse the whole tse ka ra di vagina tsa bona di come when ba kama when a kama whole ye tsela tlo khamang ka ye ya fapana dia fapana the whole tse ya fapana dia fapana all together. That is why there's a place you ring how we touch musadi was squeeter. But there's a place more musadi asa squeeting but you go kamanje. Utlo kamanje but akasi squeet because position ya squeet ni position ya kama dia fapana. Position ya squeeting, position ya kama ni position ya climax dia fapana the position itself.
Now batho ba bangata ba di understand, especially banna ba botswa, and the problem ya banna kore when ba have sex but banna ba bangata man ish lona man le amtina hle no banna le amtina hle. We have sex, guys. We have sex. It is not only ho kenya penis ka mo hare. Having sex, it is not only ho putha sex. Guys, nkute nalantina who have sex ha se taba ya o kenya penis ka hare le o entsha tje. We have sex, it is not taba ya o kenya penis ka hare le o entsha tje. I say betsi jwang. We have sex bontate ha se o kenya penis tjena o entshe tje. It is not about taba o kenya penis tjena o bontse o entsha, no. But ke taba hore into countdown ke hore penis ya o e etsang ka hare e ya kae e thasha kwana efe. It is not about taba o kenya penis ka vagina, no, ha se sex into yona. But ke taba hore penis ya hao e thasha kae ka hare. Then o qetile. Ai o tla bua English mosadi wa hao a sa itsebe kapa o tla bua China. Sa ke ntse penti ke qeta ho hlalosa nthwena ke yentse fela qeta ho bolela Aubrey hore dintho tsena re di etsa just to etsa ntho content tsa rona di be interesting. Ke qeta ho hlalosa hona jwang lona le tena mpe bo ntho Aubrey le tena ke tene sweater but just that ke tene fela ntwen lona le ntena hampe but ha re tloela ha ke khale ke arabile ntho tlo ibua nonsense tlo ibua. Now ke batla hore guys, it is not about taba ya o kenya penis. Banna ba bangata ba the problem ya banna ba etsang hore ba ske ba le khona Indians ba matota anga ni fikelele ke ntho o kenya penis a intshe abantsa ikinya tje Asi sex nthe asi sex. It's not about have sex because le o rape motho ntse gona o yetsa jwa le aba rape wa bantsa ba etsa tje. So you cannot do how you etsa sex etsena. No, ke sex ntho, no, it's not a sex. But sex, purpose ya sex ke hore I need to ke utlwise monate nna. Purpose ya monate ke hore we need to nna ke tshwantse ke utlwise monate ka hare. You must feel utlwe monate wa sex. Le lona le basadi o le mosadi mosebetsi wa hao ke utlwisa nna monate. That is why ke etsa sonna. Okay, but ba bangata ba itsebi ne ke kopela somebody that thing maobane ke reng, you know, most about ba have sex they have ba sex for bona, but ba have sex for bona, not for partner right. But most about mistake about ba bangata people they have sex for them. Ona le moshimane mong kereke mona a neng a bina kereke nyaka Sibongile ne re ha bina una kwala mahlo a o shipa a kwatse mahlo tje a o shipa ke be ke mo bitsa Sibongile ke Sibongile, when you are worshiper you don't worship for you worship for the church. Now when you worship, make sure that you don't close your eyes forever.
make sure that o sheka congregation or what you are doing by enjoy kapa ba enjoy, because sometimes when as a worshiper ukwala mahlo fela, then when you enjoy the song, forgetting or you don't worship for you worshiping for the church. The problem when you worship, you don't consider the congregation, you only worship for you, and forgetting when you are worshiping for the church. Now the same way when you have sex, you need to understand when you have sex, you don't have sex for you. You are having sex also for the partner. That is why, number one, as a man, you must know corner because I said one day, if Kimusadio and then Kimunayo, if Kimusadio and then Kimunayo, purpose Yamunna is to make this woman happy. And then I enjoy sex. Luana Musadi, Utantu Yetero Munna o Outlemunat. So, re-exchange Akaminat, come on, Toman. King Kamunat to Aka, Kill Fawen, Luana Kamunat to Ufawen. But most of the time, when but to buy a sex, Untatoka Bakuetima Sofel, this Mutuetima Sofel, Mutuetima Sofel, Uquetima Sofel. That is all tolerant sometimes. Auto come very quick. Come very quick. And the reason why I come quick it is because he was not having sex for the partner. He was having sex for him. And that is why 1, 2, 3. You are just screaming. No. When I have sex for you, you don't consider your partner. But the purpose, sex, is to make sure that both of us we enjoy sex. You must enjoy sex. How today I've enjoyed sex. 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 We need to understand that the purpose sex is as a man, I need you to make you or you must enjoy sex. Luena, you need to make me to enjoy sex. Number 2, I need to enjoy you. Luena, you need to enjoy me. That is the purpose of sex. You enjoy yane. Mari, Robert to my having sex. Motoka by King fan. Vote. It is not about karakuku as it sex into you. As it's not about Kenya penis kara vagina. It's as it sex into you. We don't. It is not about Kenya penis kara, but it's about penis ear tongue kara vagina. Itashakai. Itashapi. Now I want to close this subject. Now basadi kitse banadi abafati banimi ngonyemi ninji kara di vagina tabon banali mi ko timi ngate ba sa itsibing. Now as a man, if you don't we hambe ngaphakathi ka we tsamaye ka hare. Okay. Yeah, this is a good example. This is a good example. Kiena he, kia. Wabana yena ki vagina, ki mukoti wa kuku ki vagina yena ki vagina. But the vagina kahare, the same vagina kahare inali mikoti emingata. The same vagina
the same vagina ka hare ina le di ina le mekoti e mengata. The same vagina, let's say this is the vagina ke punana eng, but punana ka hare ina le di corner tse ngata. Now that is why as a man you need to make sure that the corner tsena wa di tsamaya, di corner tsena wa di tsamaya. Advantage ya o thasha di corner tsa punana ya partner ya is to make sure that qetelong ya qetelo hara batho bohle ba ileng aba enjoy aba robala le wena o enjoy wena o feta bona, because o mo expose tse di khu o mo expose tse corner tse ntsha o expose e corner ezintsha. That is why na guys na ke tselo ko bona nna ke etsa ka passion yo na ke etsa ka passion ana ke etsa ka passion ona ke don't know rasa, and I take my time. I take my time. Nanga utobetsa bohloko. When I take my time and I relax. Yo, lona ba ntse ba etsa dikuku tse ka re hote ke moja wa dipere. Ya, e ka re ke moja o ka di it's a horses of the running. E ka re ke Durban July ya mahashe a baleka, e ka re ke dipere di amata. Horses of the Durban July of the running. I thought that. And ke a o sheba nna ke a o sheba nna rush ke a o sheba. I don't care when I go to mahlo, I don't care. Okay. And then nna ka nako eo ke focusitseng ho utlwisa monate a ke kwa le mahlo. I take my time. I take my time and I relax. Mara ke tla o expose ora o tsibi kuku ya hao. Ha ke fihlile ke tla o expose ora o tsibi kuku ya hao. I relax. Ke tla kena mamati o qalang o utlwa ho rona le ona o tla bua English. E kopane le Xhosa le Sevenda le Sepedi le China. And if o le monna o sa tsebe ho tsamaya di corner, o sa tsebe ho kena di corner tsa vagina ya motho wa hao. And two things so di hlokang for you to reach the corner there. One is to relax, two is to change your movement. You to change your movement. Three, sometimes when as a man your penis must change the direction. Ana khale ke di bona hle. Yo, le nana ka 56 years ne ke tlo etsa lefatshe. Le nana le tlo 56 nna le nana ke tle fela o tlo rera lefatshe mo. Yo na ke di entse. You must change the direction. Teach your penis to change the direction. Ska be sa le ya fela e khutla mone positioning e lengwe ya kena ya khutla ya tsho. Ai. Na batho ba jwala le di ex tsaka. Batho ba jwala le di ex tsaka. If abaya into better, they will never replace me. They will never replace me. But those who need exercise, they will never replace me. They will never. They will never replace me. They will never replace me. And banna ba botswa amatota ngena banna ba khama ka speed. You will never touch the corner tsa partner now when you come at speed. Never. You'll never. You'll never.
nna batho ba jwetseng le di-exe tsa ka ntate very true. Relationship for movement is very important. Kore motho o tla thutsuwa nna ntate Roops nna re bapale ntate nna ke bapala ene o ska nana Roops Malusi o ska nana rona re rap shapena erofo no mosebetsi wa ka is to make sure that o qala ho utlwa corner tse itseng and that is why you must make sure hore you look your partner mahlong o tlo mmona ha sa pretend o tlo mmona ha pretend o tlo mmona ha pretend o tlo mmona sa pretend hona le di corner tse reng there is no pretend. There is no way I can pretend now. Hona le di corner. Yes. Shabo bondat tlola go kwala masale eva sex ya ka no vala mega shaba motho wa hao o tlo mmona ha o tashitse black and again you umamele body ya motho tla o bolela hore e kgona ho reacta to the new position. Body ya mosadi kgona ho reacta to the new position. E reacta to the new position. Number 2, facial expression ya mosadi o kgona mona hore a yena motho ntho ene ke etseng yena ya mohlantsha ya o kgona mona facial ya hae ya mosadi ka o bolela hore mosadi ntho e ke etsang ya mohlantsha ya. Yes. Tabali mahlo mpulema smart facial expression, it will tell you when you're sharp. Number 2, body ya moto, it will tell you. That is why sometimes when they have sex, you must remind her or penny kare. Sometimes you must we kinye mo it will tell you. Hi guys, no number. E bonta tenala ntina. Yeah, utokwala ikare ukwetse maheka rubina national anthem. Kosisikele Africa. Whoever sex ukwetse maheka rubina national anthem. Yo. Oh, Jesus. Ibile kare fihla Afrikaans man o tsena le today I say it's ba fihla Afrikaans e reng ke tseba morena bolo ka se mara fihla Afrikaans da khorne mor en der hader fanur ko basadi ke ba mene Philips basadi ke ba mene ba kwa hweletsa a hweletse a khwas mara facial expression it tla o jwetsa. Number 2, reaction ya body eye, it will also tell you. The reaction, it will tell you right ntene qala o utlwa o tla o jwetsa. Yeah kapa o dufumane monna o kwetse maheka rubina national anthem ya Afrikaans. Yes, sibone motho o kwetse mahlo a hema mone perfumla ai
Now, basadi le lona ha le etse di moves. The move le sa shebe batho ba lona ka mahlong. Ha le etse di movement le sa shebe batho ba lona ka mahlong. Le lona ntse le etsa ntho ya ho thole le etsa di movement mara le kwetse mahlo. Le lona le etsa mpintho ya ho thole le etsa di movement mara le kwetse mahlo. Basadi, you don't do the movement o kwetse mahlo. A o vale mahlo. Yes, la o ka kwala mahlo sometimes, but sometimes the movement is also the etsa. Keep on looking your partner. Sometimes kwala mahlo, but sometimes sheba partner ram. So that you must be able to know when your movement e khona o hlantsha motho, because liruna the same way your movement can change my facial expression. Hona le position o ka reng ha o shifta ore o tlo mpona ke reaction yaka e tlo o jwetsa ra yona ke motshweriyo. Reaction yaka lona marle nkutla ma reacts now lona let's the movement and nakong you are not even sure that movement ke yona ko batlang. Let's the movement lona mar lona let's the movement that's nankelello nenzi movement. You don't even check your partner movement o ku yetsang o feel jwang, because le runa the same way le lona movement wa runa o gonang, I mean facial expression ya hao e le important for now re ke bona ka mahlong ko bona ke bona o react jwang. Le lona tloela mo kwala mahlo basadi teng o ku vala mehlo e ka re a ke tsebe ka ro funeraleng ya stop se bodileng e ka re di vala mehlo le kwala mahlo le etsa di movement tse dangerous tse sena nkelelo. Enngwe e dangerous enngwe e batho ba yetsang ke ena ya go kopela batho ka maoto tje. Ya go kopela batho ngenya umbopha umuntu ngenya umutlamethi ka maoto tje. Lona mar umeshapile ka yana boy usala la monna mosadi ya le ka udimo a etsa women on top ne o bona mosadi ya monna mo tshweretse o bona mo tshwere Steve my best Steve aba muva jwa mo kopeletse jwalo hlepuleng aba muva jwa o mo kopeletse jwalo o muva jwa a le grootflay o ba motho o tshwere o banjiwe o kopeletse o banjiwe. But to experience ki entsencho a ke tsebe re tabe ya ha ke tsebe but to experience ki entse jo ki entse ki entse askis are experience ki entse askis. Umotlambe jale ka le police umotshwere Steve baba ni bambana pest name umufana umotshwere Steve umotshwere le tekentse umotshwere Steve mutasa khona umuva next
I call e move mara ke monna ha o le o etsa women on top o fumana di tshwere di bono tsela tsa a tise a qinise mpundu tsa a di tshwere bila di tise di tono tsela a di tshwere stay Ramodi paskisi muthatshwere o tshwere o tsebe ka go tshwere o etsa women on top monna ba o tshwara tse a ba di tshwara tse di tono tse a ba di tshwara tse a tshwara kanti that we need want that when mosadi etsa women on top ne the only thing that you are doing o ko tsamaisa matsogo ha mosadi a etsa women on top ha o mo tshwara a mbambi umqinisa ha o mo tshware di bono tsena mo di tisa o mo tshwara ha o mo tshware mo tisa umqinisa allow that person to the movement. Allow the person to make so that she must be able to make movements. Lolo na bomme. Skela tisa banna ufumana mutisi tumbambe safe now motho etsa di movement ejwa. O tlo move ajwa. Le tisa na ka rote le tshwarane le maponisa o lola twa le pone umbanja o lo tshwarwa motho yena ya bana ba thunyang dikoloi tsa di banka e ka re ho tshwere motho a thuntseng tšhelete ya banka you just wa motswara when motho a etsa women on top wa motswara te o tsamaisa matsogo wa motswara bo le thekeng ha o qetile sometimes o motswara matswele a mabele so o motswara matswele yes lona le atisa na umbambe motho fumana sa khone lo etsa a sa khone move a tshwere straight now movement di thusa ke tlo kwala guys the movement ke itse yena ke pen ke vagina ke kuku kare yena ke di holes tse ka hara vagina tsena now when o tsamaya o change the move tsa hao o lo fika man mo mosadi wa tla ba reng baby ena yona ke qala o iwu mohlanga ka reng o qala o iwu you must know that you are the best. And then number two, when are baby o kene kae once a ka re baby o kene kae baby qala o baby o kene kae then ha se le mo ha o sa move haholo ha o sa move ka tsela e tlo etsa gore o move from that position a le nkutlo. You don't move ka movement that will make you to move away from that position. Once your partner akar when, especially when that, once mosadi wa ka re baby, ke qala baby, ikene kae baby, monate baby, ikene kae. Your movement, how sa mover ka move o yetsa gore o tlowe mo positioning eo. You just move and move a movement. Now you are doing more because Huyena it's a new sport. Sport says o qala o tla play game. Now when as a man udula mono udula mono how some mover ka borof. That is why it's a rating sex ya lona education ya batho ba batho. Ha ke rate sex ya Lesotho, ha ke rate sex ya Xhosa, ha ke rate sex ya Sevenda ya Sepedi, sex tsa ke tsena sex tsa lona tsa Sesotho ke tsena di sex tsa lona ke tsena foot no once your partner are baby ki qala utlwa baby ki qala utlwa and you can see this person a buimaka
wa mutlwa wa mmona le body respond ya body le wena o qala o e bona as a man hore ke qala o utlwa body ya e responda so o qala then mo shebile ka mahlong now you are able to qala mmona a reacta so ka mahlo then you know she's not lying wa tseba you know then you don't move away from that position o hlalela khona o tsitsinyela but o ntse eme positioning eo o tsitsinya hanyane but o ntse eme positioning eo o tla utlwa man motho a change position Thank you so much, Ntabeleng. Thank you so much. But what's about banana? And what's about barata? But banana, changing position, ke huye then changing position, banana huye then changing position, banana huye changing position, banana huye alona, hey, alona, monna boyfriend down. O tshwantsa change position ka hara vagina ya hao a change position ka hara lent untso robetsi ka tsela yona ye o is whether ke missionary whether le robetsi ka lekeke but changing position o tshwantse a yetse ka ha iyetswe ke penis ka hare o change a position sometimes re yetsa ka penis we don't need to change the style resebel jole lona tla bentse le re thewa ke batla o fetoa allo atho ihla ka skotsa ihla difulujika ngogo na si ya itina asika ho fetoa but ke ka hare hore ke ka mokokotlo kapa jwang ke nnete puleng ntwe be important is the position tse ka hare ka ra vagina ntwe important ke di position tse I mean the sport tse ka hare jwale lona le tlabeletsa mohlolo jethuwa hayi ihla ndifulujika ngondifulujika hayi sesetsa lona tsa Sesotho motho sa tsa thewe a eme fatshe a itshweritse jwale wena o ntse o fetoa a kore mo robetse so udai ihla ngokutheuka thewa ke batla o fetoa jwale thewa o fetoa ai lena la sex lena na good sex ke o change the position o roba le kampa o she ai suka yes they are so much important to let one to say ai kona ai lona limpeta mpihle ahle lena o change position ku re tshwantse le roba le kampa o theole motho a eme kampa o tu wa thewa wa
That is why motaka o khamisa 5 times kapa 3 times with one position mare different position ka vagina o tsholo o yentse missionary mare o ruta 4 to 5 times okay 4 to 5 times same position if ki missionary same missionary motaba o rutisa 5 because of tsela ye o le change ka teng then yes changing the position le shebele ka le ka yetsa but the reality of the truth Uwa ka batho ba tla o fetola jona ke re ba fetola nama ya fry Mos hai lona nga o yetsa mohlala o le ntate o kgona ho kenya penis o bo ikenya penis ka mo vagina ya mosadi then belisa movie the body ne belisa movie si the body ne yo Jesus Christ ya le ba ka batho ntse re ba bona mona modimo ba hlola no fa lona le kwa tisa hle ye lona le ya thewa hle ke bo thewa ke batla fetoa ke bo thewa ke batla fetoa ai con sex tse tsa lona tsa bo thewa ke batla fetoa ihlango ndifuna uchintsha okakamisa motho a 5 times same missionary kore le be le sa change di style tse ngata next be le sa change di style le bete ya senyeha le bo mattress ya ba senyeha next le a skufula di bete mare le khamme ke ne ke re hona le tsela ye nngwe yo e gona o yetsa you just o kenya vagina ya hao ka penis ya o ka ne and then I don't know. Oh, I can't. Ihlaphe uzikwambo ndifuna ukuquqa ngondifuna uchintsha. Ubona mutafetwa ekari kimukudi. Wapili nomi hospital. Mutafetwa ekari kimukudi. Mutafetwa ekari udi kipatient. Ekenzwe ndi drip. Suka. Poulet l'air blanc, ne? L'air blanc. Yes, and fluji go. Dio, isha ngodi funu kuka ngodi funu chika. Ubona motafetu ekari kimukudi akenze ndi drip. Bete. Ai. Why motafetu ekari kimukudi akenze ndi drip. Hey, sexy teddy. Cool. Negiri young way, guys. Kia hore. Hi, Luna. Let's go mukudi. Yasa tholala ngwithu. Ongafanele nguzilimas. Mukudi yasa tholala ngwitimasa ha fetwa
o tshwantsa fetola oh Jesu wa Nazareth. Now ke qetile topic eo, and then so the sex e ke rutileng ka yona a ne ke qala mo ne that sex e relaxing ha ne ke ruta ka yona last week ke itse e tla le connect guys yes una le sex e connect batho ke yona ne e di bitsa making love. I see sex you is to make love. Wa bona sex ke bang ka ye I will relax then has sex yo it tla le connect sterk, it tla le bind so it tla le connect ka sehlo sex ke bang ka yona e ke bang ka yona ene ke bang ka yona. I will not want to tell you. I don't know what better and something kind of a step late. Guys. Can I get here? The last thing. Then whether Mutu Roberts Kampa, whether Kimusadi Roberts Kampa, and then movement. If your partner, if Musadi Roberts Kampa, ne Leona still Leona Ntone or Musadi Arobale Kampa, it also give a man a great opportunity. Hore ulo batla di whole tsane tseo asa di tsebeng tsa hae. It also give you a great opportunity ho batla the whole tseo asa di tsebeng. And wa bona how Roberts Kampa ne and then Leona, you don't need to be rough. You don't need to be rough. Ne, you don't. Leona o gona go motsamaya o batle the whole ka morao. Whether ke doki, whether ke o Roberts Kampa, but o gona go motsamaya ka tsela eo o tlo qalang a ka file the whole tse ding tsa sa di tsebeng ka yena. Now yeno yona tlo mona kang still o tlo mona ka yena o tlo mona ka matsoho emutla ha mo o tla mona tshwara dintho a hula a etsang ai man lona check on the action tsa motho di tla o bolela hore motho wa fake kapa ha fake. I'm telling you. So it's very important, guys, when we have sex, le explore sex of fihlella lona ka lona ile lona ba fila ngore mara since ke khale ke robala le batho mara since ke kopana le motho ke qala utla sex eso ene wa bona ha ka fihla mo ho easy le ka phela je. That is why rena le batho ba tsa khonong ba le bana rona nna le batho ba tsa khonong ba le bana le rona batho ba rona mo ba leng teng ba bang ha ba re le bana a re khone le balana ba bang because ke le jetso wetsala because of this thing ke bang ka yona hore ona le batho ba reng ha ba have sex they will ba etsa sex e ka re ke ntho e ntšha wena o tla qala e ka re o qala ho have sex o tlo motare ke qala e ka re ke qala ho have sex motho o jetsa e ka re ke qala ho have sex e ka re so have sex it's like I mean e ka re ke qala ho robala le motho but sex e ke bang ka yona ke ena ya hore le tshwantse le nkena kwa lona le relax and yena ya relax advantage ya teng ape etsa le se ke la kgathala ka speed
sex e o relax up e etsa hore le se ke la kgathala ka speed because ya vuch le tlo kgathala ka speed is either ntate o tlo kgathala ka speed kapo wena o le mme o tlo kgathala ka speed but e ke buang ka yona e slow e monate ke yone e etsang hore le qeteletse le na le chance ya o explore di corner tsa dikuku tsa lona e o thusa o explore corner ya dikuku tsa o kapa di hole tsa dikuku tsa o tsone tsa ditsepe next ya di thusa because le relaxite le nkana kwa lona ho monate and when you feel or as a man you feel or and basadi ba bangata banna ba bangata tlotla kapa basadi ba bangata motho tla re nna ke khame I'm done ke shapa qeta o khama di khama dia fapana guys di khama dia fapana all together hona le motho ka bokhamisa ga ba qetile khama yo motho wa teng hona le di khama yo reng when motho a qeta o khama abali lose kura ba fedile that one yona ke yona nkareng you don't need for uno mo phite motho wa teng hona le motho a reng ha qeta o khama neta qeta o rota ko ro fedile o weak hona le di khama tsa di half done hona le di khama tsa le ring medium to well hona le di khama tsa well done hona le di khama tsa medium to well half done hona le di well done khama ngwanaka now when motho hona le di khama tse reng ha qeta o khama ska bana hana ro qetile yena o nka o ro qetile mara o fule ntate ya bohlala o ka kgona mo qadisa that is o ka kgona ho rutisa motho 3 times 5 times 7 times 8 times 10 times o ka rutisa motho ona le batho ba rutang 10 times ona le basadi ba rutang 10 times guys bo 10 times anza ruta kapa 5 times kapa bukai anza ruta because bana ba bangata they don't understand ro di khama tsa basadi dia difara ona le khama ye reng ha o qeta o khama as a woman but even if ngana ka tswela pele o ntse tlo enjoy sex because that was in a half done khama it was not well done khama it was just a half done khama and most ya basadi ba tseba only that half done khama but ba half done khama and most ya di half done khama ke tsena tso le tshwantse le robalane hangata le robale hape le tsosane le tsoe yo e ka re le di spirit ai tja kwa kubai le tswedi di khama tse tsa lona tsa di half done khama ke tsena tso tshwantse le ne le tsosane bosiu di half done khama ke tsena ha o robala fela motho sa o tsitsinyo sa batla hape because they have done come yo ke bana ba tlo tla botare hala isa re robana re entse 5 round we put the 5 round o mutakame then happen le zela le robala hanyane 1 2 3 o so tla motaro tso wa hle ha o rwatsa hape ke futu a petile le tlo robala tse di ke di have down come jole ka ro security jole o dutse le colleague ya o le ya security you tse di ke have down come tse di ke have down come ona le khama ering when o qeta o khama when motho wa khama o utlwa le body ya hae e ba loose o bona ba jwalo hem ha ke qeta o mo khamisa jwalo ke a tseba no how a sa hlola ke expectile anything
ke ne ke re ke tlo bua ntwena ya hore nna hona le motho e ke reng ke a tseba hore hona le di-karma tse different nka khamisa motho ke a tseba hore it's a half done karma and ke ntse ke tlo mo qala fatshe re tswelle pele it doesn't matter yena o tlwaetse ho karma once but nna ke tlo mo khamisa but ke tlo e tseba hore ke half done karma ke a e tseba half done karma ke tlo mo qadisa fatshe but ke a e tseba well done karma motho wa teng body ena ya hae kaofela e a phela. Now, the nna ke etsa so when motho ke mo khamisitse ka karma enngwe ya the last well done karma ore ke mo shapo a ska gona ha qeta o rota a ba sa hlola e gona ho etsa next then you must know that you know ke well done karma. Now what's on be ke etsa be ke ro yana relax now yes oba nam well done karma motho oba nam o right puleng well done karma motho ba nam oba nam then ke well done karma you then now I prefer that one o tshwantse motho o re motho kame o tshwantse a be nam then ha qetile now o tseba ke tsa ke tlabe ke mo jwetsa ke re now relax la o sa hlolo yetsa next now ho tlo come no ho tlo come la ha wena o sa itse next now ke nna ke ona ke tlo come ha mamorao but ile hore ke entse bonnete ba hore ke shapa well done come ba guys ha le qeta we shapa le tlo roba e se ntwena o tswa bosiu le ntse le tswa ka bot le ka rotiletsa le night prayer la le roba le mix kamera 5 minutes on ke tswa tlo happy kamera 10 minutes iza nyuka kamera 20 minutes ape iza nyuka bondat if o batla monna mosadi wa ska o tena kapa girlfriend wa ska o tena mo shape ka karma e ring ha qeta o karma a ba sa hlola a batla next ene ke le bontshe karma yeno e shapa jwang ke le rute yona phamisa matso ba reng ke le rute bontat kapa le bomme ke batla le thusa hore banna ba nona ba le thusa well done karma we shapa jwang how do you reach that well done karma phamisa matso e re bua kapa o re fela letso bua ke maya reng ke khakhola hanyane fela ke maya reng ke bua okay ke pule e mong ke mang ke le metse ke batla o khakhola tabena hore o yetsa jwang hore partner round a come that come e etsang hore a be nam o mo yetsa jwang one phamisa ke pule tumiso Shab Tumza, Emankima. Yes, Tumza. Well done, Kama Kiani Eka Salanki Tutumel. Yes, Uban met. Well done, Kama Kiani Tamusalo Tutumela. O Tutumela Jola Kalituela Lahar. O Tutumela Jola Kalituela Lefele Tinkidita. Well done, Kama Kiani Tamurosalo Tutumela Garulutuela. Le felletsweng ke ditaba le ntse le re hey aliso felle guys Patrick o itse ke bue Ntibalene yena o itse ke bue okay modi kapa ke mang morwetsana le yena re ke bue and then here is the way of making your partner or a come especially basadi bona ne especially musadi
especially basadi ke kopa ke nya chacha phone ya ka nje tso reflect ba bang le a shorta man le a shorta can I go deeper buang kenang ba bang hle kenang but why etsang di-karma tse fast tse sa fellang ba so sometimes when le qala le have sex hana go ntse tsama o sa feel hore batla o khama ne o sa feel hore batla o khama then that's when now o tshwantse when a batla o khama girlfriend ya o batla o khama kapa mosadi wa batla o khama then wa mo distract o ka mo distract ka hore o ka mo distract ka hore o ntshe penis ya hao then ha le clean o ka ntsha penis ya hao o bulo mo mafa and luena that thing you to say about distracted you also distract yourself then how we enter o khotlisetsa disperm tsa hae ka tenkeng ya hae hape o di khotlisetsa ka bankeng ya disperm because already ne di tlotswa ka mo bankeng ya disperm so when on sa penis let's say wa mo mafa and then wa musuna o bapala ka kuku ya hae make sure that o bapala ka kuku ya but in a way ya hore aska ba khama still you must be very careful or aska ba khama while you are still umumafa ne o distracta khama ya hae ne then how petin then kana kwa mape you go in again umushape very slow then once umwana o tlo khama and I'll blame baby e kare ke tlo khama baby ke tlo khama hle ke rata you it's very important to motho o jwetsa tlo khama then how jwetsa baby kare ke tlo khama baby ke tlo khama papa baby ke tlo khama then o mo distract up then how ntso mo distract o bukela khama ya ne ya hae wa ibukela no wa ibukela ya ikokelela o bukela into disperm tsa hae no because remember dintse di tla and then e ka rwa di stop then dintse di tla dintse di stop dintse di tla o tsoma o ka khamisa motho once abasa ba ke mix abale right for the whole night bo o ka mo rutisa once o ka mo khamisa once ha qeta o khama basa ba ke dintho ya hore le ne le tsosane ka 12 le tsose le sex after 5 minutes le sex ke thomela hore after ke sa khone ho drive to go back home from Soweto to Klerksdorp oti wa utla pune ka re a re nkile ka thomela a ke tse thomela ke a hore ke se ka tseba ho driver after everything just a tsebo driver from Soweto to Katlehong a sa tsebo drive that one ke ona puleng wa bona he mo no kopane le motho o khamisitseng wa bona mo o no kopane le motho o khamisitseng ntho re etsa ya o khama and then le dilantse le tsosana bosiu ni vusana no asiona guys I'm telling you nka o khamisa once how qeta o khama di joint tsa o be di le weak look o shake jole ka sangoma e felletsweng ke ditaba e leshano e ntse re hey nka o khamisa once how qeta o khama o bosa batli next you can't even move. You can't move. Now, that karma, we hear the job. You keep on distracting your person. You keep on distracting, especially Musadu Hao, Kapa girlfriend Hao. Or mu distract, or musuna, and baby injection, baby, 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 fuck me. Then, when we hear from Musune,
umufaka uqedile wayenza distractor umusune you are distracting that karma. Then the day kapa the time jwale o tlo molokolla morakame ai o tlo kama agree maybe distractile once wa mo distracta bedi wa mo distracta raro a sa gone o kama mara ba tla o kama o ntse mo distracta marle antsa hold the spermatine mohlanga rota o rota spermatine tsana tshwantse o di rutile ha 5 o di rota once the spermatine tsana tshwantse that kama ana tshwantse di entse ha 5 o gona o di etsa once because that time le di bukele ditse o di kama once at tlo sharp ha sa ba connect. Believe me, trust me, it trying today. It try. Betsa motho le eve section if o feel o tlo rota e ka rwa kama o bo motlwela o mo fa chance mo distract o mo sune whether o mo mafa kapa mo suna molomong kapa mo suna matswele kapa o yetsa whatever but solanka e ka ba ntho e ntseng e mo keepile or adantsa le on very important. It's very important or umu distract but when umu distract so when umu distractile 4 times mohlanga khamang khatla bo 5 o tlo khama e tlo yetsa ngora outora o sharp then you are done. And that karma, guys, it's important to fit that they have done since the radiator. They have done karma since the radiator. So make sure that you explore the vagina tabasa di balloon. And lelo na bo usbaka. Kwelang o change the position so like a roti muhomo lelo na li alloy. Kwelang o change the position so jetu again change kete joan no position di change kabo kanto. You can able to change your position. Yeah, you just how you santo. Woman on top. Now you have a woman on top. Woman on top of you. Luna is a woman top. Young to foot. We don't need that woman on top. It's good we don't need that kind of a woman on top of your foot. You just relax. You just relax. We get a man. We woman on top. Sure, you're not going to demonstrate them. Harto Robert, go basket I demonstrate the woman on top. Go basket I demonstrate. Go basket I demonstrate. Kubai. We don't need that foot woman on top. No, cannot go saying. You just wait, penis here, or say, wait. Oh, dear. I'm not afraid of Mutanza in you, my cancer. No matter when the push up with him about. No matter when you take out of visit the food after the push up. Susan. Susan. How about that demonstration? Klong Hakamu. But what about that demonstration of women on top? If you battle master a woman on top, Klong Hakamu. Kitale train, kitale yetsa practical. Lona le a woman on top of Garutu. Let's a mucholoko. Let's a mucholoko.
le eletsa woman on top ka re o mohlomong o motšholoko wa sangoma ai suka ai lona na le ndia moya ai lona le amphoqa hle ene jwale re kgone ho lo jwetsa kana go tse dingwe ka re hey osi kana go tse dingwe ka re hey I see vision active no ska tlo etsa push up di ma ka mo and a woman on top has this and a woman on top of goods. Women on top of goods, especially for Bontat. Women on top of goods for Bontat. Yo, it goes. Yo, just women on top of goods. I'm a rabata motabaka, but I said, Babusha. Ai kuponza maya. Samo practice he bana baka. Lungu kele di video le nromele. Di WhatsApp ke tle khona o bona re le etsa ntho tse hantle na le banna ba lona. Lungu kele ba lo practice le banna ba lona le basadi. Ke kopa le nromele WhatsApp ya ka 073 202 9079. Ke di pheta le nromelle le ke bona re le etsa mo ke tla ke gona di thusa ke le khalemele le nromelle ha le practice ya ke tle gona o bona hore le entse mosebetsi o motle bana ba ka se la mphoqa eseng di video nromelle di video pule ka ke batla bona le etsa mosebetsi o motle it's a woman on top. Banna ba ba lona agree ba ithabetse because agree ba itsebi so bona ba thabetse fela ntse le etsa di women on top. Women on top o ka hlantsha monna ka tsile hlotseng ka women on top. Because you must remember vagina is shebetse fatshe. Now you are able to access night le tla romela di video a le qete antse le busy le banna ba lona le di boyfriend tsa lona le mpontse re le etsang he khuba 073 202 9079 ke di pheta 073 202 9079 le mpontse bana ba ka le ntshepa halle oh linse pale skela mphoqa ke a kopa ka bikoko black cat ya tsaka woman on top of puleng yes woman on top of goods marjana kre jwale le runa bontate ha e sebetsa mna woman on top ha ona le tsikiri amarlona guys la bana ma le mpha mosebetsi o mongata bona jwale tshwantse ke tlo phutha mone bona ai tshwantse ke tlo phutha qeta etsa tebe ke bona ke sile ke butsi jwang ke butsi because jwale tshwantse ke re skela tsamaya ke ne ke tlo lata dintho jwale ke nna tshwantseng ke tlo hleka jwale ke le mong entena hore I love you guys, I love you puleng skela mphoqa le nromelle ke bone ntse le etsa le ba sena banna le nromelle le practice le njwetse le demonstrate le mpolele le mpotse e regetse ka pa re skra yetsa le ba sena banna
ha le practice le nromelle le njetse re e botwaka ke yona e. Thank you so much Malosi Ruben. Thank you so much guys, thank you so much, and I really appreciate that guys. It's about being follower every day. Jo bona tshwantse ke tlo phuta mona ke tlo cleaner. Jo I love you guys, can it appreciate lona bo kaofela le follower full time le Monday motivation le am follower le ka Tuesday le follower le ka Wednesday. Thank you so much guys, ntate Modimale ali bless haholo. Number ya ka ke 073 202 9079 073 202 9079. Bye bye.